Zdravo, mrvice moje mile. Sigurno ste već jako pospani, a cijelog ste dana priželjkivali novu priču. Jel tako? Ma naravno da jeste. Zato večeras žurno idemo na pričicu za laku noć, da mi ne biste zaspali čekajući. Jel se slažete? Ma znam ja da ste vi uvijek za dobru priču. Zato spremite se, jer krećemo odmah. Snježana i 7 patuljaka. Zima upolovila. Snježne pahuljice osipale s neba meke kao najmekše perje. A u toploj sobi, uz prozor uokviren crnom ebanovinom, sjedila je kraljica i šila. Otvori na tren prozor da pogleda kako vani snježi, pa se u nepažnji iglom u prst ubode. 3 kapi krvi padoše u snijeg pod prozorom, a kraljica kad ih vidje gdje se onako lijepo na snježnoj bjelini rumene poput najrumenije ruže, reče u sebi: da mi je imati kćerkicu bijelu kao što je ovaj snijeg, obraza rumenih kao rumena ruža i s kosom crnom poput crne ebanovine. Baš bih sretna bila. Ni godinu dana nije prošlo, a kraljici se ispunila želja. Rodila je kćer baš kakvu je i poželjela. Kože bijele kao što je bijel i snijeg, obraza rumenih poput rumene ruže, te kose crne kao što je crna ebanovina. Zbog neviđene ljepote i snježno bijelog lica, djevojčicu nazvaše Snježana. Ali gle nesreće, čim se djevojčica rodi, njena majka kraljica izdahnu na postelji. Ubrzo poslije njene smrti kralj se oženi drugom ženom, te tako ona postade novom kraljicom. Bila je to žena veoma lijepa, ali ohola i nadmena. Nije mogla ni zamisliti, a kamoli podnijeti da je iko ljepotom natkrili. Imala je čarobno ogledalo. Ono bi odgovaralo na svako pitanje koje bi mu uputila. I kad bi se ujutro češljala, kraljica bi ga pitala, ogledajući se u njemu: ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši ko je. Vi ste najljepši, kraljice, ogledalce bi odgovaralo. I kraljica je iznad svega bila zadovoljna dok je to slušala. Znala je ona da ogledalo govori istinu. Međutim, Snježana je rasla i postajala sve ljepša i ljepša. Jednog dana desilo se nezamislivo. Kraljica je stala pred ogledalo i upitala: ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši ko je. A ogledalo joj je odgovorilo: vi ste lijepi, kraljice, ali Snježana je ipak ljepša. Strašno se kraljica naljutila kada je to čula. Sva je od muke požutjela te pozelenjela od zavisti. Od tog trena bijes u njoj je previrao, pa kad bi Snježanu samo i na tren vidjela, utroba se u njoj prevrtala. Toliko ju je mrzila. Zloba, zavist i povrijeđena taština neprestano su rasle u njenom srcu i naposljetku toliko su je preuzele, te nije od njih ni danju ni noću imala spokoja. Na kraju, ne mogavši više izdržati, zovnu jednog od svojih lovaca te mu reče: vodi tu malu u šumu da je moje oči više ne vide. Ubij je tamo i donesi mi kao dokaze njenu jetru i pluća. Lovac posluša, te odvede djevojčicu u šumu. Ali kad stigoše tamo, te on potegnu svoj veliki lovački nož da izvrši okrutnu kraljičinu naredbu, djevojčica briznu u plač i zajada moleći lovca: smiluj mi se, dragi lovče, i poštedi mi život.
Obećavam da ću ostati u šumi, u divljini i nikad se na dvore vratiti neću. Bila je tako lijepa u svome jadu, te se lovac sažali na nju tako uplakano. Neka ti bude, bježi onda jadno dijete, smilova se on, a u sebi nadoveza. Ta onako će te ubrzo razderati šumske zvijeri. Ipak osjećao je kao da mu velik teret pade sa srca, što djevojčicu nije morao ubiti. Baš u taj čas dotrča mlada divlja svinja, a kako on morade kraljici donijeti dokaze, ulovi dolutalog veprića, te veprova pluća i jetru odnese na dvore i dade kraljici. Ona naredi kuharu da ih skuha u soli, te ih zla žena pojede, uvjerena da se tako Snježane konačno i riješila. A kad djevojčica ostade u ogromnoj šumi sama i napuštena, srce joj snažno od tuge i straha zalupa. Silno ju je plašio svaki šušanj, te je stalno gledala u lišće na drveću ne znajući šta bi. Udari jadna u trk, trčala je po oštrom kamenju i po trnju, a šumske zvijeri gledale su je kako bježi i skakale su oko nje, ali joj ništa ne učiniše. Bježala je tako dok su je noge nosile, a već se i večer bližila. A onda ugleda kućicu, malu majušnu, te uđe da tamo odmori. U kućici bijaše sve maleno, ali tako milo i čisto da je ljepota i pogledati. Na sredini stajaše stol pokriven bijelim stolnjakom. Na stolu 7 tanjirića i 7 vrčića. Uza svaki tanjir položena malena kašika, viljuška i nož. Uza zid poredano 7 krevetića, sve jedan do drugog, a na njima zategnute plahte bijele bjelcate. Kako bijaše gladna i žedna, Snježana uze iz svakog tanjirića i pojede malčice variva i hljeba, te iz svakog vrčića uze malen gutljaj vina. Nije htjela sve uzeti iz jednoga, pa da ga tako potpuno isprazni. Potom umorna htjede leći u neki od onih krevetića, ali nikako da pronađe onaj pravi. Ovaj preuzak, onaj prekratak. Kad 7. bijaše baš kako valja, te u njeg leže i umorna brzo u san utonu. Kad se sasvim smrklo, stigoše i gospodari kućice. Bijahu to patuljci, njih 7 što su u planini tražili i kopali rude. Upališe oni svojih 7 malih svjetiljaka, pa kako osvijetliše unutrašnjost svoje kućice, odmah opaziše da je neko u njoj bio i naokolo švrljao, jer nisu našli onaj red kakav su na odlasku ostavili. "Ko je to sjedio na mome stočiću?" reče prvi. "Ko je to jeo iz mog tanjirića?" upita drugi. "Ko je to uzeo komad moga hljeba?" javi se treći. "Ko je to uzimao od mog variva?" oglasi se četvrti. "Ko je to nabadao mojom viljuškom?" u čudu će peti. "Ko je to rezao mojim nožem?" ljutnu se šesti. "Ko je to pio iz mog vrča?" na kraju će 7. Obazre se na to prvi oko sebe, pa kad vidje da mu je krevet i plahta na njemu zgužvana, uzviknu: "Ko se to valjao po mom krevetu?" I ostali na to pogledaše na onu stranu, priđoše svojim krevetima, te će onda svi u jedan glas: "I u mom krevetu je neko ležao." Uzvikali se patuljci, a 7. kad u svom krevetu vidje Snježanu kako spava, zovnu ostale. Pritrčaše oni te kriknuše od čuda. Prinesoše svoje svjetiljčice i zajedno osvijetliše lijepu djevojčicu. "Bože mili, što je lijepo ovo dijete! Kako je lijepa!"
toliko se zadiviše i toliko ganuše da je nisu htjeli probuditi, nego je ostaviše da spava. 7. je patuljak spavao kod svojih drugova na izmjence, kod svakog pomalo, te im tako minu noć. Kad je svanulo jutro, Snježana se probudi. Vidjevši 7 patuljaka, protrne od straha, ali joj oni ljubazno zaželješe dobro jutro, te je upitaše kako se zove. Zovem se Snježana, odgovori ona. A kako si došla u našu kuću? Pitali je patuljci dalje. Na to im ona ispriča kako je njena maćeha naredila da je ubiju, kako joj je lovac poštedio život i da je nakon toga uplašena bježala dok nije naletjela na njihovu kućicu. Patuljci je saslušaše i rekoše da može ostati kod njih ako želi, ali da bi im zauzvrat morala kuhati i prati, te šiti i paziti na kuću dok su oni u rudniku. Snježana prihvati bez razmišljanja. Od tog dana Snježana bi ujutro ispratila patuljke u rudnik, pa dok se oni ne vrate ona bi pazila na kuću, spremala ručak i radila sve što su se dogovorili. Patuljci su je vremenom mnogo zavoljeli i često su je podsjećali da bude vrlo pažljiva preko dana kada je sama kod kuće, jer će zla maćeha kad tad saznati za prevaru koju je lovac počinio. Govorili su joj da se čuva maćehe i da ne pušta nikoga u kuću dok oni nisu tu. Za to vrijeme zla kraljica je živjela mirno u ubjeđenju da je Snježana mrtva i da je sad konačno ona najljepša, ne znajući za lovčevu podvalu. Ali jednog dana, da nahrani svoju bolesnu taštinu, ponovo upita čarobno ogledalo. Ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši ko je. A ogledalce joj reče. Kraljice moja, ovdje ste najljepši vi, ali je Snježana tamo daleko još uvijek najljepša. Kada je to čula kraljica, shvati da je Snježana još uvijek živa i da je lovac nije ubio. Počela je smišljati plan kako da je se konačno jednom zauvijek riješi. Znala je da će se morati lično postarati za djevojčicu, jer više nikome nije mogla vjerovati. Odlučila je prerušiti se u staricu kako je niko ne bi mogao prepoznati. Skupila je najljepše jabuke iz vrta, natopila ih otrovom, poredala ih u korpu i krenula na put ka kućici 7 patuljaka. Nakon dugog puta kroz šume i planine, kraljica je ugledala kućicu. Prišla je bliže i pokucala na vrata. Ispred nje se pojavila prelijepa Snježana. Dobar vam dan, stara bako. Šta prodajete? Reče djevojčica. Dobar dan i tebi, prelijepo dijete, govorila je prerušena zla maćeha. Prodajem najljepše i najslađe jabuke u cijelom kraljevstvu. Ubrane su iz moga vrta. Ovakve nećeš naći nigdje drugo. Hvala vam, draga bakice, ali jabuke mi stvarno ne trebaju, reče Snježana. Ali ove jabuke su odlične za pitu, drago dijete. Patuljci bi se sigurno iznenadili kad bi ih večeras sačekala topla domaća pita od tako dobrih jabuka, govorila je dodvoravajući joj se zla kraljica. Kad malo bolje razmislim, u pravu ste, bakice, kupit ću ih, reče Snježana. A kraljica joj na to reče. Drago dijete, evo ti jedna jabuka pa je odmah probaj. Ma vidjet ćeš kako su slasne i ukusne. Snježana nije htjela odbiti dobru staricu, pa uze jedan griz. Međutim, čim je progutala komadić otrovne jabuke, sruši se na pod. Starica se počne zlobno smijati, te se okrenu i ode. Nakon nekoliko sati pao je mrak. Patuljci su došli kući na večeru i vidjeli Snježanu kako leži nepomična ispred kućice.
Pokušavali su je oživjeti, ali ništa nije pomoglo. U velikoj tuzi su 3 dana bdjeli oko Snježane, koja je ležala nepomično. Ali nije izgledala mrtvo, jer su joj obrazi i dalje bili rumeni. Izgledalo je kao da samo spava dubokim snom. Onda su napravili kovčeg od kristala, položili Snježanu u njega i zlatnim slovima ispisali njeno ime. Ali i to da je bila princeza. Kovčeg su odnijeli na vrh obližnje planine, a jedan od patuljaka uvijek bi tamo ostajao te čuvao stražu. Dugo vremena je prošlo. Snježana je i dalje ležala nepomično, ali je i dalje izgledala kao i prije, sa kožom bijelom kao snijeg, obrazima rumenim kao krv i kosom crnom poput ebanovine. Jednom prilikom je mladi princ iz susjednog kraljevstva prolazio kroz tu šumu i slučajno je naišao na mjesto gdje je ležala Snježana. Na prvi pogled je princa očarala nevjerovatna Snježanina ljepota i on reče patuljku koji je bio na straži da mu da kovčeg sa Snježanom, a on će njemu platiti koliko god zatraži. U tom trenutku dođeše i ostali patuljci i rekoše princu da Snježanu ne daju ni za svo blago ovoga svijeta. Onda im princ reče da ne može više da živi, a da ne gleda Snježaninu ljepotu i zamoli ih da mu je daju na poklon, a on će je čuvati kao svoje najdraže. Kad to čuše, patuljci se sažališe i pristadoše. Prinčeve sluge podigoše kovčeg na ramena, ali jedan od njih se sapleteo kamen i od potresa ispade onaj zalogaj otrovne jabuke iz Snježaninog grla. Ona se probudi i zbunjeno upita gdje je i šta se desilo. Princ i patuljci joj sve ispričaše. Na kraju princ reče Snježani da je voli najviše na svijetu i da bi volio da pođe sa njim u kraljevstvo njegovog oca. Rekao joj je da bi htio da mu bude žena. Snježana pristade, pozdravi se sa patuljcima, te njih dvoje pođoše u prinčevo kraljevstvo. Vjenčanje je bilo veoma raskošno i bili su pozvani gosti iz svih okolnih kraljevstava, uključujući i zlu Snježaninu maćehu. Prije nego što je pošla na slavlje, zla kraljica htjede se pogledati u ogledalo, pa ga usput upita, kao što ga je uvijek i pitala. Ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši ko je. A ogledalo joj reče, vi ste kraljice najljepši u ovom kraljevstvu, ali je kraljica Snježana najljepša na cijelom svijetu. Čuvši šta joj ogledalo reče, zlu kraljicu obuze takav bijes da naprosto nije znala šta bi. Najprije pomisli da i ne ide na vjenčanje, ali prevlada u njoj radoznalost. Htjede vidjeti mladu kraljicu, te se ipak odluči da ode na slavlje. Tek što je stupila na one dvore, prepozna Snježanu, te se zaprepasti. Čak i ona je vidjela da Snježanina ljepota ostavlja bez riječi svakoga ko bi ju samo pogledao, te i njoj riječ u grlu zape i ona osta kao skamenjena. Naposljetku se pribra i htjede pobjeći, ali je straža dohvati i baci u tamnicu gdje joj je i bilo mjesto. Odatle zla kraljica više nikada nije izišla. A Snježana i njen kraljević održaše svoje raskošno vjenčanje. Proslaviše ga sa svima koji su vjerovali u njihovu ljubav i poživješe mnogo godina, okruženi srećom i pažnjom, kakvu su poslije svega što im se izdešavalo i zaslužili. Male moje mrvice, čak i teta Nina jedva čeka da zagrli jastuk.
Poslije ove priče, to i jeste najbolje što možemo napraviti. Laku noć, medenjaci moji maleni. Sutra se ponovo družimo. Ljubi vas vaša teta Nina. Laku noć.